Lagip di napalabas. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip di napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo, Lagip di napalabas. Hello kada kayo amin, papagayam. May samanan a naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Kas iti sigot, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak a Paskwa ken narangay a panang pasungad iti baro atawan. Iti daytoy agundaway isagot mi manen kada kayo dagiti compilation ti napalpalabas a drama tayo. Ket maminsan pay pagyamanan da kayo manen amin nga awan malabsan. Agyaman kami unay kadagiti likes ken comments yo. Agyaman kami iti kanayon nga ingkay panagdengdengeg. Sapay kuma, ta itultuloy yulat ta ti dumngeg kadagiti sumarsarunupay a drama tayo. Pasensya kayo lakuman no saan kayo ang mai-shoutout ken makablaawan amin. Ngem sapay kuma, tamaaddaan tayon to iti oras para iti dayta abanag. Bueno papagayam, intay nga rudan denggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Denver, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga lingad na kumalatan iti nagan a Denver. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay to'y padas ko, barang agbalin nga inspirasyon kadagiti padak adumdumngeg. Nangruna kadagiti estudyante adumdumngeg ita. Saan kami met nga iso ti baknang, nga makunak nga adamet mabalin ti pamilyami. Daytoy ket gapu matlaeng iti panagsalukag dagiti dadakkel mi, babaan iti panagmulmulada iti nateng. Siak ti buridek kada kami alima nga agkakabsat. Sang kaibaga dagiti kakabsat ko asyak kano ti paborito dadadi ka ni mami, gapo ta matungtong palamin akayat ko. Nagkampante akmat, gapo ta talaga nga it-ited damat amin amasapul ko. Ited da amin akid dawek, nang runa no maipapan iti kwarta. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Narabian ka ba, Denver Barang? Nay, nakamot gayam, antinena. Kunak lagi din na sino din naka-flashlight na sumungan. Way ko ma-double check ti gate. Amangan kunak no saan manan anailak. Apay nga itakala nga agawid, adala mo ti rabi iya. Naimasan mi ngamin ti nagjajaming kadagiti barkadak, anti. Diyak mo tin naputan ti oras. Susapaw, nabartek ka manan. Saan, anti? Nakainom lang. Ay unay kalakit din nga ubeng. Apay, di ka mabutang amag na magnad ka rabrabi eh. Uray kumama no saan ka an nabartak. Intun kuan, makasalaw ka dita iti mangkurso na dakeng ka. Awan rumba nga pagbut nga kandi. Awan matbasol ko. Amuyom hata nasing pada kandi. Malala,
Umunag ka nga rudan tayong ka maturog. At dapay klase minton bigat. Okay, nanti. Mala, umunag ka, tailak kon tigay. Okay, nanti. Sige nga ron. Good night. Hello, Roxanne. My love. Nakaring ka di pa eh. Nakaturog ako ngam nalukagak iti awag mo. Apay ka di. Ay, kwa. Sorry, my love. Nabartag mo tanto eh. Ay, ayatan. Unay ka Denver. Di mo't nagkari ka, di kan uminom iti ara. Wala, jakbat nga rod malapdan ti bagay. So sorry ka din, my love. Nakaawit ka din. Saan ba nga ron? At kita dito higit ti kalsada. Agur-uray akit ipaglugahan nga gawin. Ay na, madala man grabe Huwag nga ron. O sige ha. Pasensya ka no. Nasingak ti panaturog mo. I love you. Di ka pumampanaw dita aging gaadyak sumangpat. Urayan nak nga urayan. Umayak dita ayan mo itamot laang. Sige. Orayan ka, my love. Kitag agyaman na, ha? Agananag ka. Oy, Denver, bumangon ka ditan. Aldawan. Denver! Ne. Aping adda ka dito yung manang Gina. Apay, di mo kaya tikadak dito eh. Saan mo't nga ti kastamarang? Mas dawak lang amin. Nakasapsapa, ngumanda ka dito eh. Ni Roxanne, sa dino tayo na? Nasapa rin muar. Inlutuan na kapay nga rod iti pamigata masakbay apim manaw. Kasta ka di? Ay unay kan Denver. Di ka lang mabain ijanobiyam. Agasam man, tas sinukon na kapay gayam ijay inuman, idirabi eh. Nasobra nga rod tinaginumala. Tanda ni Jack mo tanayawit di bagay. Maglangangan. Tayo may ngagpaiso ni Roxanne. Nagkuna ngamin aya nga uminom-inom ka no di mo matgayam kabailan. Masansan samat ti panaginom mo. Inton kuan mabaybay am ti panagadal mo. Nagsakit ti ulo ka. Kaya't ka pwede maturog. Na, bumangon ka kit diditan. Aldawan, di mo ibaga di ka sumrak ita. Saan mana? Masadutak. Anya? Inton bigatak to na sumrat. Hello, Mami. Hello, anak. Kumusta kan? Kumusta ti panagadal mo? Okay lang, man. Da kayo. Kumusta kayo dito balay? Kasi ti apo, dasaya at kami batlat ta anak ko. Kagap-gap pumila ang kinidadim ijay karten. Kasta ka di? Wan, iso nga ikaad mo ti agadal, wan. Tapno at damat agas ti banbanog me. Uwan, Mami. Ayun gaya. Ada educational trip mi dyan Manila inton maminsan na bigat. Pauitan lakman italawans ko. Kasta aya, manungay ti kasapulam. Umanay siguro ti 10,000, Mami. O sige, ibagak nga rod kin ni manang mo at Gina, ta itulod na di tadagos mo ti kasapulam a kwarta. Sige, Mami. Agyaman hak, ha? Ay na. Nagmayatan. Nagganastrik na. Kasla ko man tumaytayam. Nagganas na piyak, George. Kasanuay din ba? Awan ka din di kortam di ta. Naibusin din inuman ta. Awan nga rodan. Naibusin din pa ita korta. Awan pa ikitin ikatang ko iti pang inhale, exhale ta. Ay sus! San amabalin adita makahit-hit buga ita bro? Kasapulan ti bagita na ita. Awan nga rod, iso na lang. Taparikot ko no sa dino ti pangalaan ta ita iti gatang ta. Dating gawi bro. Magtakaw ta man. Gawa na.
Anyapi ngay. Awan mo itong sa bala pamuspusan. Sa dino ngay. Adda ka din target mo. Adda nga. Nabayag ka pinalpaliw ko tayo balay. Sigurado. Ado ti maala tayo dyan ito nga ilako ta. Agkay wala ti kagawaan tayo dyan. Ay kat mapantaro din nga. Tani, biro kan manan ti bagik ti say-say o. Unay kamatan, Denver. Saan kami matngagkurkurang amang mangtad iti allowance mo? Numapay nga'y apati panagtakaw kat nasursurong matan. Sorry, Mami. Ikarig, saan na mauli? Amom ka di analaos ti pungtot jay amam gapo iti na ito'y ngay naramid mo. Mami. Ikikanda kamat ngamin iti kwartam. Ang apay amasapul nga aramidam ti kastoy. Yan saan dakit din, Mami. Itikas na. Makaruara kong dito eh. Tsak kaya ti mabalot, Mami. As-asikaswanan ni manang mo ay na ti darum kontrakan ka. Iso na laang tadyaklaam mo. Numanugot ang makiareglo ti tinakawan niyo. Kahit namat siguro, Mami. Kamin, awan mo't naalam iti balay. Timaray kami adagos, iti nakita ta kami. Pag gusto mo't nga dagrunrun da pulis, iso na tiliw da kami. Wan, ngam pinanggap yu lata atakawan jay tao. Iso amabalinda kayo lata nga idarom. Pangaas niyo, Mami. Aramitin niyo kung Mami nakabailan niyo. Tapno makaruwar kami dito eh. Please, Mami. Daddy. Daytoy boy! Huston, Marshal. Di mo kumamat palaluan ti anak mo. Nakakaasin iti pampamayam. Dilak pakibyangan ditoy. No di mo kayat asikat ibugbuga, Klose. Marshal. Daytoy tirumpanggan ko na. Iti kasta, agnagam. Damo tayo, agad-adal. Yung sanbat gayam, talabayagan ang nag-drop. Kanya, puno ka diti bagbaga ti amam, Denver. Mami. Sa dinuay, ti pangitipanam ka na iti ipaw-paw it mga alawas mo. Ha? Ha? Daddy. Ulbod ka ang namintakan! Marshal, Huston. Kunam nga agad-adal ka. Ngamusan gayam. Tatay tagbisbiso aramidam. Nasaysaya ka tilangan na pilayan ka. Tapno di ka makapagla! Di mo man lang pinanunot. Dagiti nagrigat mi amang papa-eskwela ka. Tay taga din agpalpalog tinararamid mo. Iso apilayan ka na iman. Tapno amok lang arot adi ka makapagla! Daddy, gusto Daddy. Ika, sana na maulit. Promise. Daytan tibagbagakan ka, Denver. Iyalang-alang mo mat ngamin dagiti bagbagak itikan ka. Anya nga ita. Sigamot lang ang tinakakaasi. Diyak na maaramid kayam ni Daddy ti kastoy kanyak. Asino ngay mat ngamin ti ama amaragsakan iti kastang inararamid mo. Roxanne. Kasla saan mat ngaminan asika ti sigod a Denver anaam-am mo kan inayat ko. Roxanne. Amumit no kasano ti panagayat ko kan ka. Inawat ko amin ang nagkurangam. Namin ano kan a binagbagaan. Ngam di ka pulos dim nga kanya. Sorry. Nasakit man. Ngam nasaysaya at siguro no agsina tapay laang Denver. Anya? Roxanne. Diyak ko makayat nga aramidan ti kastoy. Angam kayat ko ang makaamiris ka. Panunutam kumamad tirigrigat dagiti naganak mo kan ka. Roxanne, pag-asim, di mo kumamad aramidan ti kastoy kanyak. Di ka agdanag. Nulakit di tagbalbaniw ka. Kat maisimpam tibiyag mo. Adaak laang dito'y nga aguro-oray kan ka. Saan, Roxanne?
Tsak lagi di ka bangilan na mabukaw ka iti biyag ko. Lukas tangarod, panagnakam kanyak dayta. Ha? Makisinubyanak tukan ka. Inton makitak ang nagbalbaliw kan. Awanan, talaga siya ako'y makontak ni Roxanne. Mawatag mo kiti. Naapay ka siya iti nagbalin na desisyon na. Anya ngay arot. Siyak matlayang takin basol. Ano sakti kastoy nagtungpalan ti relasyon di. Basol ko ti amin. Uy, basol ko. Kasano agpaitan. No gawin na ka. Sigurado bugbogan nakmanin ni Daddy. Lumakita na. Sa dinupaitan ti Papanak. Sa dinon. No nagtangkad mat ngamin ti ulom, Denver. Anya ngay ita. Inuray mo pa'y makaungat ni Daddy kan ka. No dimngag ka kumakadag iti pamagbagami kan ka. Di awan ko matikas to'y mapaspasam. Sorry, Manang. Sorry talaga. Di kan tumat ngamin nagpampanunot. Diyan nga ruda na mo taramidag, Manang. Sorry. Mala, gusto na ita na panagsangsangit mo. Anya kay nga rod, adalitan, nalpasan ti amin. Tirumbang nga aramidam ita, kat sangwam ti bunga dagiti dakas nga inararamid mo. Manang. Anong samtiungat ni Daddy kan ka? Amumatan, no kasano ti kina-istrikto na. Pinanunot mo pa'y kumangamin nga imo na ti ungat na, sakbay ang nagaramid ka iti saan arumbang. Tirumbang kan kagat mapilay. Iti kastra. Di kan makapag na. Magibabayin ka. Husto na itan, Marshal. Pang-aasim. Maasi ka kumamot iti anak ta. Nasaysaya at lang na pilayak. Tablo sana na makaramid iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Huston, Marshal! Huston! Ha? Lucy! Lucy! Mami! Mami! Lucy! Mami! Ha? Denver! 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 Pagling ka! Denver! Kumusta ang tirik na mading ko? Mayatan, Manang. Napigsa akon. Sigurado ka? Wen. Nasayat mat nga ron. Sigun iti doktor mo, mabalin mo ka ng tirumar inton bigat. Gusto mata. Makasikur namin dito hospital. Kaslakar-karok ang sakit no dak dito eh. Ti ko namkit di, makabulbulakbul ka manan. Saan mat, Manang? Urayan tabiit ni Mami. Sigurado nga agturungan dito'y dayjay. Ni Daddy ngay. Kaslasan mo't ngayon imay dito hospital. Saan? Kaputa makumikom ka dagiti mula na iti garden. Kung naglakit din namatay akon, iti kinapkabil lang ni Daddy. Nang ron ay di nakita ka natalimu daw ni Mami. Nakita mo, ti bunga ti kinatangkan di ulom? Ang nakam kamat siguro itan, Denver. Mawatak matgid din ni Daddy ah. No tibiyag ko ti kasukat ti kinalanggong ko. Talagang awanin mabalin ko. Anya ngay nga rod, ket nagbasolakmat. Di mo gurguraan ni Daddy. Nagbasol ka. Iso nga awatam nga rod ti bunga ti madi nga inaramid mo. Amok apa ng disiplina na laeng day taken ka. Ito tanay bagkan. Agpili ka. Mag-eskwela ka
Wano supplyan ka laangan tagmula ka itinateng. Agardin ka siksika, tapno mapadasam tiriga tibiyag ti may sa agardinero. Masadot ako nag-eskwela, Daddy. Ipadas ko laangan taggardin. Adakin ka tayo, Denver. Nasayad magindi. Tapno mapadasam matagrigat. Sana tayo talang aggas-gastos tamom. Daddy, Agawid ka nga ro, DJ Ili. Tapno marugyan mo ten adalusan ti pagmulam. Siya kung ti makamo agumatang kadagiti ka sa pula mi jay. uwan, Daddy. Kita man no makaanos ka. Aramidag amin akabalak. Tapno masursurok taggardin. Wala. Tangay di mo matkayat tag-eskwela. Agardin ka nga ron. Sumurumanan diri kinaka. Nas kinalabanak tayo tayo. Tinasayat. Agpisukak manan iti drum. Bayat tayo. Tanalamis di danong akargana. Anong sakan? Ti makaramid ak manan iti sana rumbang. Tiyakon kaya tasubyan dagiti bisyo ka. Isong ano sa kun ti agoper iti nalamis at anong. Denver! Agi na nakapayan ako. Umay ka, taday nala ka merienda. Aglinong ka pa itani, kasta unay apudot na. Huwag nga ron, Mami. Nagsakit ti darang tiinit. Imbag man ta nakaumay kayo. Kanya nga iti inalang amerienda, Mami. Inlutuan ka iti arena, anak ko. Adto eh. Adda pa'y lining takamot eh. Kan nagluto ak matla ang itidikat. Ala, agmerienda ka pa'y. Huwag man. Apag iso, mabisina ko, Mami. Agmay sa kamot, anak ko. Sa dino nga iti ayan ni Berto. Kunak man no may nakakinaduan nga agabuno. Kapampanaw na lang, Mami. Mapanapay ka no ilinong tinuang na. Agsublimit lang inton madamdama. Kasta ka di ay na nagdakulan tikimot to nga manak ko. Hindi kay samot ten mangmangan gapo iti katatrabaho yo. Saan mo, Mami? May kawak lang siguro iti trabaho. Iso ako na makimuto nga. Nagrigat-gayan garden. Awan tinala ka trabaho, anak ko. No kumata dimngag kakada kami idikin ni manang mo. Di saan kumamat akas to'y tinamayan ti amayo kan ka. Okay lang, Mami. Mawatak mat ni Daddy. Basol ko mat. Iso nga anusak na rod ti kastoy nagbanagak ita. Denver, anak ko. Adadagiti gundaway. Akas lakayat konti sumuko. Ngam tunggal malagip ko ni Roxanne. Kahit ko tagpursigi. Kahit ko may pakita ken ko na nagbalbaliw akon. Ipakita ken ko na. Nagsalsalo kagak para iti masakbayan may adwa. Kat patsyak. Adumtang to ti panawan nga agsinublian kami ken ni Roxanne. Papagayam, padaanan inton bigat ti may kadwa apasad ti surat ni Pagayam tayo a Denver. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin, patgan mi adumdumngag. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apasad ti surat ni Pagayam tayo a Denver. Mawanan. Manuhal daw nakastoy ti panawan. Dinirityo na matan ti todo. Ay, sayang ti panog mo kastoy lang.
Nabagyomat na nagitimulam yan atang. Imbag na dapay maapit ka dagi jay. Ay, oo na yan. No kaano dandanin pa nag-aapit. Isumat ti pa nagbagyo na. Sayang na talaga. Sayang ti banog kan gastos mi. Iti dandani upat abula na pa nag-garden mi. Kat kasano? Mag-eskwela kan? Kwa, daddy. Narik namat siguro ang tiriga ta garden. Dandani di pa na isubli. Tinagpuunan nyo. Gaputan na bagyo mat nagitimmula yo. Ulitag pa maminsan, daddy. No talagang awan gasat ko iti garden. Ituloy kong tuntag eskwela. Adagan ka tayo, Denver. Desisyon mo tayo. Wan, daddy. Kidawag na ikandak pa iti may sagundaway. Barang makasubot tayong tumutan iti sumaruno. Adagan ka tayo kunakmanan, Denver. No talaga kahit mo pa iti garden, ay kat sige balubusan ka. Kasi ti sigod, itad ko lang tadag iti masapol mo. Supplyan ka, aging ka makaapit ka. Agyamanak, daddy. Adda ni daddy ti salas. Adagaan bisita na. Mayat mat istoryahan da. Ay, sigurado. Ibidbida naman ang nagiti di adal kakapsat ko kadagiti bisita na. Way aklatan. Anya ngay nga ron. Katsyak lang at piman ti saan anak adal kada kami ngagkakapsat. Professional da amin. Siyak lang ti undergraduate. May sakla ang piman a gardinero. Diya ako numasidag. Ang mga numasair lang manantiriknak. Lumangag ko dagiti ibagpagana. Tinasayat, rumarak man. Mapanak man kit di tayo ni Frank. Kumusta ka ngayon, bro? Long time no say. At datimbar ka, bro. Tinak man rabaga na kasta, bro. Kas makita man. Taong gardenak lang ita. Humpay ka din balasang o masidag kanyak. Gapitik kinalampong ko. Diyak ngaminan masahangot agpapugis kan agi barbas. Oray barbasan kan lampong ka. Gwapo ka lata mo, bro. Ha? Siga talaga, bro. Ayun gaya. Speaking of balasang, nakita mo ni Roxanne, di na minsang aldaw, bro. Ha? Sa dino ti nakakita, bro? Itisigot at agos na, Iso na lang ta. Di ka masaksaktan, Ha? Adang kami nakita kakatwa na, bro. Nakaragrag sakdaman. Anya? Bro. Madlaw anasiday titong galmaysa. Panagkunak. Nobyo na tinakita kakatwa na. Agkib-kibin ta pa yung aron, bro. Anya? Sigurado ka kadi ani Roxanne tinakitan, bro? Bro! Sigurado ak! 100%! Awan matgaya man rason. Tap nagpursigiyak pa iti biyag, manang. Ne, anya ti kayat mo asawan, Denver? Nakiasawang matgaya man ni Roxanne. Di na ko nauray. Nakiasawan ti babae nga inayayat ko. Ading ko, ubing ka pa imat. Patsak adumtang tumatlaang ti babae aparaken ka. Nalabit asan ada kayo ka ni Roxanne ti agkagasat. Nagsakit, manang. Nagsakit. Maawatak tirik na maading ko. Tirumbang nga ramidam ita, kat igaad mo kat di ti agtrabaho. Iti kasta, makalipat ka. Kat pangaasim Di mo kumamanan sublian dagiti bisyom. Awan ro magapagdanagan nyo kanya manang Gina. Namimpinsan ako na nagbalbaliw. Ikarit adya kong sublianan pa'y dagiti bisyok. Ba nag-apakaragsakan mi unay ading ko. Kumararag ka iti Diyos. Kidawam ti panaramay na. Patsak adi nakabaybayan. Basta di ka umibat kan kwa na, ading ko. Anak ko,
Di ka kumamaupo, Paiwan. Talaga kasta ti biyag. Amok nga da plano ti Diyos para kada kayo kini Roxanne. Ay, kasano akpahitan, mami. Kasano akpahitan. Tain sukat nakmatan ti babae ngay na ayat ko iti kastaonay. Sana gapo ta nakiasawan iti sabali, kat maawanan kamatan iti ganas nga agpihag. Aggagat kakit di aramidam day ta akarit kan inspirasyon, tapno itultuloy mo pa'y dagiti narugiham. Mami. Amo manak ko. Saan na ka nga ikan ti Diyos iti panubok adi mo kabailan asulbaran? Apay no ituloy mo ket diti agiskwela. Iti kasta makaturpos ka mo at akas kadag iti kakabsat mo. Pasensya ka yun, mami. Ngam talaga di akong maiulot ang eskwela. Agar di naklatan. Isumat lang ang trabaho. Dakdakal pa'y kititibiro ki Jay, nang runa no nagagat ka. Ay, no talaga at ikan mapilit nga agiskwela. Ano sam nga rod ati agtrabaho ijay garden? Wan, mami. Ipas nagkulatan dag garden. Agtrabaho ak nagtrabaho. Barang na makalipat ak tumatlang. Patya ka kasta anak ko. Normal laang ti kastarik nam ita tanapudot pa'y ti panakaamom anak ki asawa gaya man ni Roxanne. Angam inton bumaybayag, makalipat kan tumatlaang. Malmalpas matgaya man ti balay ngay patpatakder mo, ading ko. Wan nga ron, mana. Kasi ti Diyos. Basit lang na panagsalugag. Malpasen. Una, sana bale, mabiitan day ta. Konting kembot na lang, ading ko. Wan nga ron, mana. Sapay ko ma. Tamatsambaan man na nang umina tinatang inton panag-aapit. Hindi kasta. Tuloy-tuloy mo ti panagtrabaho dagiti trabahador. Aging gamalpas ti balay. Una, napintas matkit di ti panawan ita. Saan akas ka dagiti napalpalabas? Amay ranran ang adda bagyo tunggal agapit ka. Wan nga rod Sapay ka mga rod. Tagtultuloy yung ti kinapintas ti panawan, mana. Iti kasta, saan manin amasayang tinagbanlugan na tao? Masiguradok akas ta ading ko. Ket baragsakan ngamin, makitkitak ka talaga nagbaliw kan. Siyempre, matamana. Uray ka sa ti kinalanglanggung ko. Amok matatakdiran, nagati karik. Banag apakaragsakan mi unay. Nangruna ka damami kan dadi. Malaksid nga inidyamon nagiti bisyong. Umas asenso ka pa yan. Adanlogan mo, ken adda pa'y balay mo. Dahil tagad ka po madlahan ka na kayo, mana. Gapo ka dagiti pamagbagayo kanya. Uwan ken awan ti sabali ang makatulong kan ka. No di ti mismo abagim matlaan. Makunak nga stable kan. Iso ang mabalin mo ti mga sawa, Denver. Madaanon tulat tatay mana. Apay, aging ka di ita kat di mo pa'y nalipatan ni Roxanne? Iso ka di pa'y lang ti pitpitik ti puso? Di manang mat. Mabalin ka di. Di tan pagsaritaan tayo tabanag. Oh, Frank. Nakawag ka mat. Kumusta? Okay lang, bro. Si Kakay. Kumusta ka ba, Tard? Umay na mamapasyaran dito dagos ko, bro. Sana day talag pagpabak ng aramidom dito. Ha? Wan nga rod. Pasensya ka na. Diyak matan makadagdagas di tayan mo. At nakasingsing ko magkasarin ton Domingo, bro. Ang mga kaya mo tamapanta. Iti kasta, makapasyar ka man. Sana puro trabaho, bro. Ha? Ay ka, una. Mabalin na tamat, bro. Kasta ang amay. Anyang itam mo. Ang mga mabirukan mo tanijay, di kong kunada adawan mo. Ha? Siga talaga, Frank. Mapantan tungaro na, bro. Wen, mapanta ko naklangarudan. Okay, urahin kang tungarudan dito. Tagasinaktan dito dagos ko, bro. Urahin kang urahin na. Wen! Wen, bro.
Sumurot ka kanyak, bro. Ha? Sa dino, bro? Intaman mang biro kiti siya. Itay pa namin nga agsiksikal ti tiyang ko kag. Ha? Loko ka talaga. O niya, sumurot ka kanyak. Saanan? Mapangkalata na siksiga. Sige, karon. Panawang ka pa yung dito, bro. Sana balay, agsubliak mo lang nga dagos. Urahin ako, ay. Huwag na yun, partakam nga ron. Uy, mapanakaw. Ay. Nagloko na siya, Frank. Nung naglalawak to, matikinan na itay. Kanya nga ita, agsigal mo't lang arudan di tiyan na. Ha? O tanang pitik itilapayag ko. Aguray ka. Niruksan laang ti mga aramid itikas di kanya ka. Well, isuti ka na yung aramidan na kanya. Isuti ka na yung aramidan na kanya iti. Tunggal umuna ka sumangpat iti meeting please me. Pitikan na tilapayag ko. Santog katawa. Kaya't kati asawan da ito'y. Nagda ni Roxanne ita tito'y. Ay, nagnervyosak na tan. Kasla, mabuti nga ang talyaw na sino ti nang pitik itilapayag ko. Ang imposible ni Roxanne. Ang mga kidimad na luklukwan lang ni Frank. Ang mga no nagsubli. Iti suti ng pitik itilapayag ko. Ay, makamulitan. Talyawag din ang pitik kanyak. Ha! Wen, kasinsin ko iti father sa iti babae. Diyak amo kasinsin matgayam ni Frank ti lalaki. Wan nga ron, nairanranamot lagit din. Wen nga ron, Kat, kung sila ka matan, taga-ano ngay mat nila kayo mo? Ay, kuwan. Taga-benggit matlaan. Siga ngay. Ay, kwa. Kinapot mo na. Awan pa'y lang asawa. Ngamin, aging gayta. Kat sika pa'y lang ti ipit-pitik to'y pusok. Then, Pud mo ti bagbagak, Roxanne. Sikat ti nagbaling nga inspirasyon ko. Iti inaldaw pa nagbiag ko. Sikat ti makagabo. No apay nagborsigiyak iti biag. Sikat ti rason. No apay nga ingad ko ti nagtrabaho. Kat sikamot lang ti rason. No apay naragpat ko amin na baligik iti biag. Then, Tiyam mo kiti, kat agsinobyan tabay. Ngamdak sang gasat na nakiasawa ka mag-ayaman. then, Ha? Agsangsangit ka. Ay, ko. Saan, Denver? Api ko mga agsangit na. Maragsa ka na kit di, Ngamin, nagbalbaliw kan. Dakalan tinagbaliwam. Mas enso ka pa yan. Roxanne, umay ka magbiit. Ha? Agawaam, taday baga. Walanti, umaya kon. Denver, mabalin ang maalat ti cellphone number mo. Sure. Iyag mo ti cellphone mo. Ta i-type ko. Oh, adoy. Daita ti number ko. Agyam anak. Sige ha, panawan kan dito Kasaritak labi iti ikit ko. Sige. Urayag ti text mo, Roxanne. Auntie Nena? Siyak nga rod. No kasta, kaanakam ni Roxanne? Katwan. Apay, agam-am mo kayo? Ha? Ay kwa. Uwan auntie. Sa dinungayan tinapanan na. Ay, naghawidan na Okay. Pinaawit siguro ti asawa na niya.
Ha? Awan pa'y mat-asawa ni Roxanne, Barok? At sigurado ka, auntie? Uwan, balasang pa'y ti kaanakak. Siyak mismo ti makapanagnak iti dayta. 100%. Kinapudno na. Isuna lang ti awan pa'y asawa na kadakwadang agkakabsat. Ti amok, may sala ang alalaki ti inayat na. Isuna lang ta pinaluspusan damat. Nagawol ka no ngamin idi tinobyo na. Isu nagsina na. Adik ngamin. Ha? Sa bagay, may mayat matlangan ti kasjay. Ti may pasuboy ti lalaki abarumbado. Auntie Nena. Hanggang kuna namat adumten to kano ti aldaw, nagkita dan tumatlaang iti ex na. Kat ituloy da kano tinaputag nga ayan-ayat da. Kasta ti kunana. Wan, Barok. Nay, apay nga ngagluha ka matan. Da ka di madi anay baghak? Awan, auntie. Awan. Luwa ti ragsak da ito eh. Kat, agyaman na kiti na istoryam, auntie Nena. Denver, Roxanne, awan ti sabali kay baga. Nuditi panang kablaw ko kada kayo itinaragsak. Gan nabindisyonan a panagkalay sayo anak ko. Saan kayon ang pagbagaan? Gaputamok met a pinagbagaan yon ti bagbagyo. Natatayangan kayon. Amo yung tinasaya at kansaan. Denver, anak, pudno akanayon ko nga ibita dagiti kakamsat mo. Pagapot na professional daan. Idintutas ka, kat undergraduate kan farmer ka lang. Saan ka siguro amamati? Agam na sakit. Triknak. Hindi kinabkabil ka. Rasakit. Triknak. Makit kita kan ka nga grig-grigat. Iso ka na yun kumatlang at iksan ide ni Berto. No kumustakan. No kabalamot lang kaditag trabaho. Diyan makaturturog iti rabi anak ko. Gabo iti kapapanunot kenga. Makon konsensya. Ammo ni mamim tayta. Ngam inturturod ko. Gaputakayat ko nga gnagam nga. Gayat ko tumakder ka. Babaan ka nagiti bukod mo sa ka. Amin tagiday. Kat parte, ti palang disiplina ti mayas nga ama iti anak na. Kat sakbay, amalado ti amin. Kat ko dumawat iti pamakawan. Kapo ka tagiday, kaya naramig ko kayong kahanak. Sorry, Denver anak ko. Kahit kung ay bagay iti sangwanan iti tattao, iti mismo ang kasar mo. Nga oray saan ka nakaadal, agkas kalagiti kakapsan mo. Ipagpatag, kan ipagpampanakil ka ulay, anak ko. Bagay. Apay, Denver. Malagip ko lang dagiti imbagbaga ni dati di kasarta.
Imbagbaga na nga anya, lakay. Tiko nana, aparte amin ti panang disiplina na kanyak tinasapa, apan ang patrabaho na kanyak iditi garden. Siguro, no sana kasya tinarami na kanyak idi. Amang ano jak mo't naragpatigas to yakas sa saad ko itay ti biyag. No di nak binugbog, kan di nak pinagtrabaho di garden idi. Amang ano intultuloy ko lahat tinag-adik, kat awan na pulos na turong ti biyag ko. Nang roon na idi sininahanak. Mamati ang aplano amin ti Diyos dagitoy. Amin abanag, kat adda makagapuno apay ang mapaspasamak. Oray sana ka nakalpas iti korsok. Mako na ka nagbaligak latamat iti biyag. Nang runa, ket sika tinasawak. Sika at talaga. Panag ko na kat napasamak amin dagitoy. Tapno agbalin tayo anatipkar. Napasamak amin dagitoy. Tapno agbalin nga adal kada tayo. Gapot na uray kasano arigat kan sakit tinaglabasan ta. Inturong lata ti apo ti panagsabat ti danan ta. Wan nga ron, ba nagapakaragsa ako na eh. Temo ka talaga idi, kat nakiasawa kan. Imbaglangan, ta nakaistoryak idi ng tinena, kat naibagana balasang gabay. So adya akong nagpangadwa anang biro keng nga. Kat ita, agasawatan. Wala. Talaga di kan pinaluspusan. Amangan ngamin, noon andak pa iti sa bali. Ay ayaten, kan ipatpatag ka unay-unay. Roxanne. Kasta akmat kan ka, Denver. Ita Miss F, adan dua nga anak mi ka ni Roxanne. Uray sa anak-anak adal, winumako na a professional akas kadagiti kakabsat ko, napintas latta met tibiyag mi asa nga pamilya. Saan kami met nga agkurkurang, nang runa kadagiti inaldaw akasapulan ti maysa a pagtaengan. Maitad kumat amin ti kasapulan ti pamilyak. Iso na laeng tamadama alumablaban ita ti amami iti sakit na a prostate cancer. Kanayon nga agkid daw kanyak iti pamakawan, ngam kinunak ajak pulos nagimula iti sakit tinakam kenkwana. Pagyamanak pay kit di ta inaramid na tikas chay kanyak, nga iso tinagbalin akarit kanyak tapno agbaligi ak iti biyag. Daytoy mantipadas ko ajak to pulos malipatan, to'y pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam, Denver. No maminsan ti panagbaligi iti biyag ket maalam at laeng daytoy iti makuna a diskarte ken panagsalukag. Oray di adal ka no di mo matammo ti dumiskarte saket sadot kapay awan met laeng serbina. Oray no awan met nalpas mo no nadiskarte ken nagaget ka agbaligi ka. Angem na saysaya at met laeng kumano intuloy mo ti nagiskwela. Iti kasta at damat diploma anaawat mo, akas kadagiti kakabsat mo. Angam anyangay nga rod, talaga akasta ti biyag. Dagiti anak mo latan ti pagadalem, tapno isuda ti mangituloy iti saan mo analpas nga eskwelam. Alakastan pagayam, Denver, ket pagyamanak unay ti kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan area, ti Santiago, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito'y YouTube, nang nangruna dito'y programam alagip tinapalabas. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas ajak to pulos malipatan nga uray manon atawan tinapalabas. Padas ang nagbalin akarit kanyak, gapu iti saam nga inpaay kanyak ti panawan. Agmay may saak laang nga anak.
nasapa apimusay ti amak gapu iti sakit. Manipod idi saan meten anak ki asawa pay ti inak ket nagnaed kamin iti balay ni lolo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Mala, agawa am ti aggo na yan ako, tani aldawan. Ang mga numala daw ka ama pa nag-eskwela. Wan, nanang. Atoy, nagtimpla ak iti kape. Isopay laang at ilabay mo, wan. Balunam nga mintayin lambong ko nga ugot ti kamuti. Isunto ti sidaam inton aldaw. Ugot ti binalon ko edi kalman. Ita, ugot manan. Ay na, ano sam ka di anak ko. Tinapatag adda. Ay, wanan Sana bale. Tanuad datangdan ko itama pan makilabada. Gumatangak inton malam itinaimas asidaan tayo kadalolom. Sige, nanang. Oh, adto'y mo't ti meriendam inton resesyo. Linambong asaba. No kasta, awan manan balon ko a kwarta? Awanan ako. Inggatang ko ngamin itibagas ti kakaiso na a kwarta itay. Iso nga ano sampay laang ti saan nga agbalon iti kwarta itawan. Wanan nanang? Anak, agawaam nga rod ti mangan, tani, lumawagan. Adayo pa'y ti pagnaam amapan iga iskwelaan. Umuna akon arumwar, tatang. Sa dino ti papa naman akaw. Mapanak aglabay ijay ayan damadampasita, tatang. Kastaya. Wen, da kayo ngay. Apay, di kay kadimapan agiskrap ita. May kayo mapaanak anak ko. Isumpay mo ti maganan siya kadagiti ilako kabuti kay landok. Isaganak labi iti bisikleta. Rumwarak mo tayo. Sige, tatang. Umuna ak nga rodan arumwar. Da kayon ton ti makaamo amang isara dito ibanay. Mapanakon, tapno masapa ak amakalaba. Wan, anak ko. Maisyo dita! Mais! Yuh! Mais! Gumatang kayo iti mais! 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 Gumatang kayon! Napudot pay! Mais! Oops! Oh, apay nga hindi sumatan ti susuon ng mais, anak ko. Nabanugak, nanang. Agi na natapay. Nagsakitan ti ulok anak kasusuon iti kagudwa sa ako a mais. Mabiit na ang ngarod ta ibabak mo ti awit ko. Op. Ay, uray siyak. Nasakit mo ti sakak. Agi na natapay ngarod biit, anak ko. Siguro, no si bibiyag pa'y day di tatang. Saan akastoy ti biyag ta ita? Ha? Nagrigat gayam at talaga no awan ti ama ti pagtaengan. Wen, talaga anarikat, anak ko. Isa asika, igaud mo ti agiskwela, wen. Di ka agsadot-sadot. Aramidom amin akabaalam tapno makaturpos ka. Iti kasta, saan kanto nga agbalin ang nakakaasi? Wan, nanang. Ikarik nga giskwela ak anaimbag. Agbalinak to a doktor. Tapno siyak to ti mangagas kada kayo ka ni lolo. Katuan anak ko. Mala, ituloy taman ng timag na. Barang malako ta amin dagitoy kat makaawid tamat anasapa. Wan, nanang. Mais! Mais yu dita! Kaluto ka napudot pay! Mais! Mais yun dita! Mais! Napudot pay! Mais! Mapana ko, nanang. Sige anak ko, agan-anad kay titalan mo, ah? Wan, nanang. Sa paam ti agawid inton malam, tatulungan nak amang rupot kadagiti utong nga ilako ta inton bigat. Wan ka di, nanang. Talagamat nga minamasapsapak nga gawawid. Palpalagipan ka laeng, anak ko. Di kay agdanag. Masapak nga agawid.
Exam mi ita. Iso asigurado ang masapa kami ang madismiss. Kat, nag-review ka mat lang? Siyempre Tibilin ko Iti amin nga aramidam, di mo liwayan ti kumararag kinya Apo Diyos. Agadal ka na imbag, tapno addan to may pagpanakil mo, inton awanakon. Oh, di ba? Kabisado kung tibilin mo, nanang. Ay, pilya nga ubing. Ala, mapankakit din, tadi kakat maladaw. Sige, nanang. Ang sakbay na. Arakupan ka man, pay? I love you, nanang. I love you too, anak. Laglagi pang kumaakanayon nga ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Kasta, ba't kada kayo, nanang? Malang, inkanta di kakat maladaw. Lalaingam ti agik samuan. Uwan, nanang. Maragsakan lakit din ni nanang no makita na dagiti test paper ko. Puro perfect amin ko naman. Ne, apay anang kado ti tao di tabalay. Partakak pa'y ti magna. Dayjay ni Lolo. Asit man. Lolo! Lolo! Ne, apay yan, Lolo. Agsangit kayo matan. Apay nga ado ti tao dito'y balay. Anya ti napasamak. Sa dino ti ayan ni Nana. Sino ti... Apoke. Awanin ni nanang mo. Awanin. Imbati na tanda po. Anya nga impati. Anya ti kaya tiyo asawan, Lolo. Awanin. Natayan ni nanang mo. Naikagles. Kit na ito, pati ulo na itibatok. Ngay sumatan. Tigapanan ti pandagatay na po. Saan? Saan na po na dayta, Lolo? Saan? Nanang! Nanang ko! Apay nga inbati na kami matan. Nanang! Ria, apo. Nakaragragsak kami pa itay. Sakbaya si Mrel ka kaya iskwelaan. Apay nga yakastoy mata na masang patag. Apay nga'y Lolo. Anya pa nga itiserbi na gito'y test paper ko. Itatawan mata ni nanang ko. Apo. Kasanuak pa itan, Lolo. Sino pa yan ti kanuak ita? Awan matan ni nanang. Apay nga'y Lolo. Ala, gusto na itanda pa nagsangsangit mo, apo. Di kang danag, tandaak pa'y mo'y. Maging kasi bibiyaga, ikare ka di ka baybayan, apo. Lolo. Nasakit man, ngamnas ka ng aklunan tag-awanan ti inam, apo. Nalabay nga ginggalaang dito tingtid ti Diyos, abiyag na. Tulungan kayon ang mangugas kadagiti bote, Lolo. Ay, saanan, apo. Kabailak na ito yan. Agbasa ka kiday. Wano aramidam nagita sa inmin mo. Nalpasan, Lolo. Tulungan kayon. Itikasta mabibit amalpas. Ala, si kangaro di makamo, apo. Malmalpas ang magkidin na. Pamagaglangan, kalpasan na. Isakok mutang. Itikasta, pick upin tulaan ti truck nga may manggarang. Lolo? Oh, anday bagama po.
Agyaman nak, gapo iti kinanos yo kanyak. No awan kayo laang, jak lamon. Amangan no may sakmatan kadag iti ubing agkatang-katang iti igit ti kalsada ita. Ay niya. Sika talaga po. Alangan Mart, abay-bayan ka. Anak na ka anak ka. Apo ko kaya. Iso nga aramidak nga ro namin nakabailak. Tapno ay iwanan ka. Uray ka sa no ti kinarigat ti biyag tayo. Ikarit nga agadalak na imbag. Iti kasta, makaturposak lolo. Katuan na po. Dahit ti kasayatan nga aramidam. Ti agad hala na imbag. Dahit tamat, ti unay-unay day dinanang mo. Saan ka day? Wen lolo, ag-working student tak. Tapno saan kayo ang marigatan? Isupay ti matgadak nga allowance ko. Kan bangkita ka dagiti pagadalan nga da scholarship na. Bareng mapili ak kadagiti maikan. Ay, na po. Nasirib ka mat. Nagngangato dagiti gradom. Iso apat siya. Maikan kay ti skolar. Day, apay nagsangsangit ka nagawid apaw. Ada ka di parikot. Inoy-uyaw dak ngamin dagiti kakaiskwela ak lolo. Ha? Ibagbagada basuraan ka no to'y balay tayo. Nakakaasiak ka no. Kaputawanan tatang kananang ko. Ibagbagada pa'y alaklak kayudan kayo kanon. Kitdandanin ti hapit yo. Kasta ti kunadaking kapok? Uwan lolo. Ay, na yun dagita nga ubeng. Ibagbagada pa'y achitarak ka no. Isuan na nga to ti maalak tunggal exam me. Pala, di mo latan ni kaskaso dagita tao, apok. Ibagada latan ni kaya na nga iba nga. Di mo dapat patulan. Ag-eskwela ka kaya na imbag. Di ka makiapapawan. Lolo. Sana bare, sana maturog ti Diyos, apok. Amo na, ngawan kinapudno amin, dagiti ipagpagada, may papangking ka. Sakti-saksay, iti panagrebribiyom, tunggal parbangon ka bayatang nagluluto ka. Lolo. Mala, gusto na napakwan. Basta di mo'y dapat patulan. Iti kasta, saan da karkarwan ti mangikuspilking ka. Bye-bye ang langi da. Maumadan tumulang apo. Aday ta, nakaluto ako ni Tin na po eh. Anya ngay nga tati lutok amasida. Kaya po, yahoo! Adan ni Lolo. Apok. Ay, anya tararabidam. Apay ang nakasasok dito kusina. Nagluto ako ni Tin na po Lolo. Ay na, nagsaya tingin o kastapok. Apag gusto, aday niyawid ko sa daan ta. Dito lang aron mga hanan sa raminan tapok. Anya ngay tinyawid mo si daan ta, Lolo? Pwede kayo na po. Wow! Ano nga rod man ang timakan ko? Ano kasta? Ikaw na. Mala, manggaw ka nga rodin ni Tinapon. Tambangan ka na po. Lolo, agi na kayo mat ngamin Saan apuro trabaho? Kitaan niyo, agsakit kayon. Ay, adayo iti bagis dito yapo. Nasakit, nagtrabaho talusan, awam magkanan ka. Uray saan kayo palang arumor ama panagiskrap, Lolo? Amangan no kumaro tirik-rik na niyo, kat anya pa iti mapasamak kada kayo. Ay, di nakapakadanagan na po. Kabailak na ito. Lolo, saan kumaanatangkan ti ulo yo?
Tsak lakit ti kabailan no, adadakas ang mapasamak kada kayo. Unay malaki din ti apo ko na ya. Mala, sa anak nga roda na rumuar. Kasta nga min Kirumbang nga ramidan niyo kat agina na. Saan na bale? Agswildo ak iti pagtrab-trabahwak apanganan ita. Igatangan kayo iti agas ington malam. Ken gumatangak matan iti naimas asidaan tayo. Mayat ti alsam na. Gusto laang ti 5 abukal asalamaging ay nyalsam ko. Magustuhan lakit din ni Lolo to inlutok. Mangga uak, taitulod ko iti ayan na. Nagbanglo. Sigurado nga ano ti kanan na. Paborito na kat ti inalsaman abangos. Lolo? Ramanan niyo to inlutok. Nakaturog samat. Lolo? Lolo? Agriing kayo, tamangan kayon. Iti kasta, makatumar kayo, matri iti agas yun. Lolo? Apay ngay. Kaslasan mo nga mang angas ni Lolo. Lolo? Tulong! Tulungan na kami! Tulong! Lolo! Agriing ka dita, Lolo. Apay nga pati siya kat imbati nakmatan. Kasanuag paitan. Kasanuag paitan tag may sa akon, Lolo. Reyna. Ninang Irene. Siya nga rod. Kunaknudin akon mailas balasan ko. Ninang. Maya kadagos idinadamag ko tinapasamak kini Lolo. Agyaman ak Ninang. Ala, gusto day ta na palagsangsangit mo, iha. Ninang. Apa man amalpas ti tabon ni Lolo, itugot ka ni Jay syudad. Agnaot kan kanya. Anya? Nalawag dinangag mo, iha. Ang kasanon ti panagadal ko, Ninang. Di kag danag. Tasya kung ti makaamo amang ipag na itipan na ka-transfer mo. Ang paiso, Ninang. Wan, iha. Alaan kan ijay syudad, kat ijay kan nga agadal. Saan mo't anadagsan, nagiti matrabaho dito'y balay, iha. Tumulong ka lang agluto. Aginaw ka naglinis dito'y balay. Kas kasukat ti panang paeskwela kan ka. Wan, Ninang Irene. Di ka agbabain amang ibagano anya ti kasapulam, wan? Wan, Ninang. Kaya't ko nga igaad mo ti agiskwela. Numabalin, liklik ang pailang ti maki-boyfriend. Disturbo lang day ta iti panagadal mo. Wan, Ninang. Awan mat iti panunot ko ti maki-boyfriend. Talaga kayat ko ti makaturpos. Very good. Kat, agyaman ak unay kada kayo, Ninang. Awan anyaman na, iha. Kinapudno na. Imbilin na kaday dinanang mo kanyak. Iso na laang tagyak nakapan idinatay. Gaputada aki ti Amerika. Ngamsakbay ti pan nakatay na. Nagsarita kami apagadalan ka iti kolehyo. Kasta ka di, Ninang? Wan, iso nga awan rumba nga pagtanagam. Siya kung ti makaamukan ka. Basta agadal ka kuma, anaimbag. Giyo iho, umay kay manganan, nakasaganan ti lamisaan. Wan, mama. Reya iha, umay kamutin agsasango tayo na mangan. Wan, Ninang, umaya kon. Partakan nyo ata ni lumami isan timakan. Wow! Nagadumatan ti nakadasar amakan iti lamisaan, Ninang. Adapay cake, oh. Para iti kasagay mo dahi ta, iha. Ha?
Happy 18th birthday, Rhea Balasan ko. Hala ni Ninang. Nagtaktak kayo pa'y naan. Kat no sigod mat, ajak celebraran ti kasangay ko. Happy birthday, Rhea. Agyaman ak unay, Ninang. Agyaman ak Gio. Nawa na yaman na iha. O ala, mangantayukit din. Hello, Rhea. Umay ka kumadagos dito ospital. Ospital ko na, Gio? Apay? Naatake ni Mama. Anya? Katawan pa'y puot na ngaging kay ta. Diyos ko, ispalam ko maitipaggat ni Ninang Irene. Di mo ko mabaybayan, Apo. Agpakpakaasyakan ka, Diyos ko. Pangaasim ta di mo baybayan ni Ninang ko. Pagimbagam ko maadagos. Tsak lakit di ka baulan. Nadadakas ama pasamak kan ko, ana. Rhea Balasan ko. Ninang. Agsen paska kumawan. Ha? Kalayon mo lagi pan dagiti ibilbilin tay tinanang mo. Wan, Ninang. Pasagkaunay kas panagipatag dayti helen ka. Gusto, Ninang. Di yun pilitan tiyag sao. Agina na kayo. Itikas na. Daras kayo nga umimbag. Kuwela ka dahil pag iha uray anya di pasamak masapol makagraduar ka. Wan, Ninang. Ikarim kanya nga agis-kwela ka asaimbag. Wan, Ninang. Ikarikday ta kada kayo. Agiya malak Ninang. Ninang Irene. Doktor! Tulungan ta kami! Doktor! Awanan ni Mama Rhea. Awanan. Apay, Diyos ko. Anya launay tinagbasbas-ulakan ka. Taapay a pinagsasaro ng madlakit din nga inala nagitipat-patag ko itibiyag. Kasanuak paitan. Rhea. Kasanuak paitan. Naulpit ka. Naulpit ka, unay. Apay, asyak ti makalaklak ang itikas to'y. Apay. Napudpudno nga na Diyos. Isublim tinalam apyag dagiti ipatpatag ko. Isublim. Imo na ti inak. Kalpasan na nilolok. Ita, nimat ninang ko. Asino pa'y? Asino pa'y ti sumaruno? Ha? Nasaysayata siya klangan ti alaam. Ngam ti kasta nga agsagsagaba bakit isaam. Apay nga raramidam kanyak ti kastoy. Apay! Saan, Rhea? Di mo rumpang asidiren ti Diyos. Awan asin na kanya. Awan!
Ang sangsangit ka manen, Rhea. Jak lang amin malapdan ti agsangit. Nangro na numalagip ko dagiti ipatpatag ko iti bihag. Rhea. Unay matlakit din nagasgasat na. Apay nga isuda pa iti nakapasamakan ti kasjay. At dayta ka manen. Pudlo na sakit. Ngamnas ka nga klo na munti amin. Nalabit. At da napimpinta sa plano ti Diyos para keng ka. Amo ka di na kay kan ti Diyos iti panubok. At di mo kabailan nga ilasat. Tiyo. Oh. At ito'y ti pasbok, Rhea. Dahito may isa, para magkanya. Nakitak dagito iti silid ni Mama. Panagkunakan, kat sigodan nga darikrik-naan ni Mama, ngam dinala ang imbang paga. Insagana na amin dagitoy para kadata. Among kati, at agi binaklaan ni Auntie Irene. Anya? Wan, tagi binaklaan ni Mama Irene. Kasta ka di? Wan, Rhea. Sigon iti day dinanang, agbe-best friend ka no atalo ni nanang ko. Ni nanang mo, ken ni Auntie Irene. Idi na kinubyo ni nanang mo. Nagsakit tinakam ni Auntie Irene. Gaputagay at daytoy iti inam, banag adi na imbagbaga. Gaputa saan kat nga roda may parbang. Nagtrabaho daytoy iti abroad, iti mano atawan. Aging gaan na ilawaan mo ti inak, iti may sa pamilyado. Kat nagsikog. Iti panaglabas daw, bulan kantawan, namuan ti inak, ngadda na dagsa na sakit na. Imbilin na ngarod kina Auntie Irene. Iso at tinagibinak. Manipo didi, kinid daw na matan ang Mama, ti iawag ko kenkwana. Anya? Idinadamag na Auntie Irene anatay ni Lolom. Nagdesisyon dahi tayo mapan iti lugaryo. Tapno mapan nakalain. Iso nga adda kamat ita dito eh. Diyos ko. Dahi ta ti pudno apakasaritaan tibiyag ta, Rhea. Aging gayta Miss F, kaslatag tagay na paylaang ti amin kanyak. Nagbiit dagiti pasamak. Pamrayaklatan ti agsangsangit no kasjay amalagip ko ni nanang, kastamatan ni Lolo kanininang Irene. Ingaad ko nga ro ti nag-eskwela. Nagtrabaho ak kabayatan ti panagadal ko. Kat ita, dandani akon agturpos iti kinadoktor. Kadag iti padak nga anak, nagasat kayo no addaan kayo iti inakan ama amang tartarabay kada kayo. Ipatag kan respetuan nyo kumaida. Ngamin saan nga amin kat naparaburan iti kasta. Igaad yu ti agadal. Saan yung aramidan arason ti kinarigat ti biyag tapno maragpat yu dagiti arapaapyo. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Rhea. Ken ka pagayam, Rhea. Dayawak ti kinatibkar mo anang saranget kadagita apan nubok ti biyag mo. Uray anya pay aparikot ti dumteng, di tay kumaumibat iti Diyos. Tay ti likudan ti sipnget, rumkwas tulat ta tilawag amang ipasimudaag iti baro abiyag ken baro anamnama. Alakastan pagayam, Rhea, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan Alus, ti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F,
Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko, apatsyag apakaadawan iti adal, nang runa kadagiti padak nga agay ayat. Luz viminda ti sibubukal anagan ko, ngam kidawak nga awagan nak kumalatan iti Luz. May saak a single mom. Gapu iti kinarigat ti biyag, nagabrudak ket inbatik iti poder dagiti dadakkal ko ti anak ko. Rugyak man ti agsalaysay idi nagbakasyonak dito'y Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Mami, iso ni Jerry, kaadalak. Jerry, iso ni Mami. Hello, Auntie Luz. Kamaudyanan na? Namam mo kayong nakita kayo matlangan. Nakapimpintas kayo gayam iti personal. Pilyo kamot nga ubingan niya. Maala nakpailaan mo't abulaan. Saan kaya bulbulaan, Auntie? Pudno ti ibagbagak. Iso gaya man nakapimpintas mo't ni Glyza. Ngamin, imala ka na kayo. Anya? Siyempre mata, Jerry. Like mother, like daughter nga rod. Sana ya. Wana, husto kay ti dayta, Glyza. Ala, husto daytan, apanang paspasablog yu kanya. Umay kayo kit din, tag merienda tayo pa'y. Ituloy tayo to iya kusina, ti agiin nistorya. Wow! Dayta kat yoro oraya kante. Ang ririring amina na iti alagak. Anya? Ala. Mapantay yung araw doon ni di kusina. Glyza, asino ti kinasarsarita mi ti cellphone mo, idirabi eh. Nagpatpat nagkayon sa mo ta nagsarsaritan. Huwag nga rod, Mami. Naimasang mimat ngamin ti nagistorya. Asino ngamin day jay aya? Kasla, nagadu kayo mo't nga agsasao. Facebook friends ko, Mami. Group call day jay. Iso ti awagan day iti samahan ng mga Biskayano. Anya? Ay sus, amangan mo't na makadistorbo day ta, iti panagadal mo anak ko. Saan, Mami? Matultulungan dakpay kit di ka dagiti projects ko, ah. Kinapudno na. Ni Jerry tinangisali kanyak iti dayjay a group. Ay, kita amangan mo't no, dagiti grupo ti scammer. Ay, saan ka unay ngagtaltalag anak ko? Nang runa kat saan mo mo't idang am mo? Wan ka di, Mami. Awan ti rumbang apagdanagan niyo. Ipasigurado ka na kayo anasisingpat dagi jay. Ken maysa, adamat ni Jerry. Amok adi na ipalubos alok kondak dagi jay at tao. Mas daawak laang ken ka anak ko. Ano ti pagsidaawan niyo, Mami? Apay, amamom ka di unay yun dagi at Jerry. Takas ta unay mo, ti pa nagtalak mo ken ko na. Wen, Mami. Amamong ko ni Jerry, manipod dapan na, nga agingga iti ulo na. Anya? Wen, Mami. Bayan nyo, ibagakkan ko na takanayunan na ti umay dito'y balay. Kabayatan anak kabakasyon kayo. Iti kasta, makaistorya kan maam-am mo yung mat iti husto ni Jerry. Kaya't mo asawan? Ulila ka na demang baro. Wanante. Awan mat namnama karagiti kakabagyan may iji probinsya. Iso ang nagdesisyon ng pasyudad. Tapno umay ko birukan tigasat ko dito eh. Kaya't kung amin di makaturpos iti panagadal ko. Iso ang nag-working student tak. Adumot din ati sinirek ko a part-time job. Tapno dalang pagbayad ko iti tuition kan dadumapaya ka sa pulak. Ay katawan ha. Anos kan gagatlaang metket ti kasapulan tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biag. Agadal ka ana imbag. Iti kasta makagraduar ka baro. Wanante. Uray kasano pa iti kinarigat ti biag. Talagang itarigatak ti agadal. Iti kasta makaturpusak. Wala. Awan to ti sabali ang mairanod iti dayta.
no di sikal mo't laeng amis mo. Bayam, tano adan to nawadwad ang maipawit ko kan ni Glyza. Ibagak ta ibingayan na kan tumat. Uray, sang kabasit laeng. Isupay ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Ay, sana nante. Nakababain mo't Amok matirigat yo iti abroad. May naynayo nakpaikit dingit kanyo iti allowance. Sana nante. No para kanyak, awan parikot iti dayta, Barok. Basta lakit di adda ay kaumang tudak. Malaksid awan at talaga, awan mo't. Umadar ni man gaya man, ti panagsublime dyan, abroad anak kao. Ay, awan nga ron tatang. Nagbiit ti aldaw. Uwan nga ron kaslaawan pa yung makabulan manipod na gawid ka. Uwan nga ron tatang. Ay ket at atidugam ton ati ipakadam a bakasyon mawinton sumaron nga agawid ka. Wento man nga agpaiso tatang, tani. Adayo mo't akurang ti makabulan na bakasyon kon. Naku namon anak ko. Ay kat, saan nyo manen tani, ibatik manen ti anak ko kada kayo kan ni nanang, tang. Awan parikot iti dayta. Rebeng na lang ba't nga agnaid kada kami, nga puta apo kumikat nga ron ni Glyza. Kanayon yun to kuma palagi pantatang. Nang runa iti grupo ang nakisalyan na. Ang mga maibarkada dan tuki de. Diyo ko maunay palubusan arumrumwar nang runa iti rabi Wen, awan rumbeng apagdanagam iti anak mo, Los. Nanakam ni Glyza. Patsek, asanto nga garamit iti saan anasaya at jay apo ko. Naimpag nga oras mo, Antilos? Si kamot gayam, Jerry. Oh, nakapasyar ka mat. Umunod ka pa ya, Barok. Agyaman na kante. Hala, umay ka. Agtugaw ka. Agyaman na kamanin nante. Ay, mabit lang taayabak ni Glyza. Ada ngamin iti silid na ka. Saanan? Kinapudno na sika tigagarak. Ha? Siyak tigagaram ko na, Jerry? Uwan? Ni. Iti anyaga po. Kahit ko sawan, ada ka di ibagam kanya? Tapay ako na masyak, tigagaram? Naibagang amin ni Glyza. Agsublikan ni Jay Hong Kong iti mabiit. Awen nga rod. Kasla kaano laeng nagawid ak. Ang amita, nalpasan ti makabulan na bakasyon ko. Kailiw kan tulakit di. Nang runa ti kasto panagsarsarita ta. Kastamatan, nagiti ipaspasangom amakmakan tunggal umayak dito balayo. Ha? Sapay ko tagtultuloy latta ti kasto alinlangan ta. Oray agsublikan iti abroad. Oh, Jerry! Anda ka ba't gayam? Ay, nasayaat mo. Tarimwar kamot lang iti silid mo, anak ko. Wala, agsarsarita kayo pa ilaan ka ni Jerry, wen? Mapanak pa iti kusina. Ang mga numaksat tilot-lot. Sige, Mami. Barok, panawan kayo pa dito salas, wen? Sige, auntie. Oh, nakapasyar ka man. Ada ka di manan iyawis mo. Awan, Glyza. Imayak lang pimasyar. Awagan man kat diti tropa. Tagi-istorya tayo. Pasado alas 5 gaya man iti agsapa. Ay na po. Bumangon ako na. Iti kasta makaluto ak anasapa. Sigurado, masapa man ti amo kasumrek iti opisina. Ay na po. Ada message ko. Basaag man pa.
Good morning, Luz. Naglukon da ito nga ubing. Bir-bir nga sanak mulatan. Uy, no? Nalipatan na laeng. Akinabilan iti auntie. Replyak man. Oh, good morning to Barok. Nasa pakamat anak kariing. Aday ta. Naisen kon. Ay, mapana ko ni Jay kusina. Nag-reply mo ta, Dagos. When ag-review ak ngamin habang agkap-kape si Kangay. Madamdaman ton a replyak da ito eh. Agtrabaho akpay. Narigatan, mga no agunget ti amok no maladawak nagluto. Nakapagsarita kayo kadain ka ni Mamay, apaw? Wen, Lolo? Kahit kumusta mo't ngay ka no, jay inam? Kumusta ti kasasaan na jay Hong Kong? Okay ka no lang, mat, Lolo. Ado ka naman ang tinaorno nga intod ti amo na. Ipawit nanto ka naman intod day off na. Ay na, nagsayatan ngayon no kasta. Imbaglangan ata nasingpat tinatumpungan na nga amaw. Wen nga rod, Lolo? Isasi ka, apaw. Ingaid mo ti agadal, wain. Iti kasta, makaturpos ka. Tapnuwadan tumad pakakit-kitaan jay inam iti rigrigat kan sakripisyo na ijay abroad. Wen ka di, Lolo. Danag yun aya. Talaga mat nga igagaid ko ti agadal. Kas makita yumat, nangangato dagiti grado. Wen mat kedi Ala, itultuloy mo nga rod kumaday ta, aging nga agturpos ka, wain. Wen ka di, Lolo. Don't worry. Oh, hello, Jerry. Nakaawag ka man. Wala, tadi mo replyan nagti-message ko ken ka. Ay kwa. Ay pasensyakan barukwan. Medyo busy ak ngamin. Ado ti matrabaho ita dito'y balay ti amok. Ada ngamin bisita da. Iso anas kan nga asikaswa kida. Makumikom ka lang nga tangag paisoy ti trabaho mo, no? Liklikan na. Ha? Ni? Iti anya kumangay agapuan liklikan ka. Los, podno di bagbagak. Agayatak ken ka. Patsin na kumamay. Tsak nga rodan amo no niya ti aramidag. Ngamin, sika ka na yung tilinahon ti panunod ko. Jerry, kataw-tawo nam laeng ti anak ko. Iso nga, arig na kat anak kamaten. Mangbiro ka langan iti sabali a babae, apangibaw ingam iti ayat mo. Tai, kataw-tawo nam, ta iso ti maibagay kan ka. Sana kas kanyak, abakbakitanan. Jak to aramidan da ita. Gaputas si kalang ti babae, nakariknak iti kastoy, Los. Jerry! Sa anak mat kat di nga gapapura, amok ang masusuro naktumat lang nga ayaten. Kat urayak da ita akan ito. Jak to mauma amang ibagbaga itinapudno apan nagayat ko ken ka, Los. Jerry! Naranyag ti rupam ita, Jerry. Madlaw anaragsak ka. Ha? Ay, siyempre amom ka din o apay? Amo kon. Kasangay mo ita, saan ka di? Wait, ken saan lang rita? Anya pa'y. Pugtom Ibagamon di na kon pagpanunutan pa'y. Inaklon na kon ti babae asam sa bungag. Oh? Ay, congrats nga rod. Kamaudyanan na, adan girlfriend mo. Wan, Glyza, kastao na yaragsak ko. Ngamin, iti mismo pa kasangay ko ti panangaklon na kanyak. Wow! Sa
Sana all. Yam among tumamat kanyak ti girlfriend mo? Wala. Yam amok to kan ka, Glyza. Hello, babe. Naawat mo ka din timpawid kong allowance mo? Well, babe. Ket agyaman na ka? Awanan yaman na, babe. Amumot ngay ayaten ka unay-unay. Ket ikarik nga aramidag amin akabailak. Tapno matulungan ka iti panagadal mo. Mababainak nga rodan kan ka, babe. Sikamot amin ang timang mangtad iti allowance ko. Agraman abang ti boarding house ko. Ay na, di mo panunutan dayta, babe. No adalakit di, ay kat mangtad kunak manen. Malaksid no awan atalagan, di awan mo ti maitid ko. Ba nagapagyamyaman ako unay, babe. Ngamin, ibingbingayan nakmutlat ta iti birok mo dita abroad. Inton sumarununton, tikid-kid dawam a motor, wan. Nangipaw itak mo't ngamin, iti balay, iti igatang da kadagiti masapsapul da. Ken nang tudak mo't ay, iti allowance ni Glyza. Wan, babe. Awan pari ko titi dayta. Urayak latan no kaano ang makaipaw it ka iti igatang ko iti motor ko. Wan, di ka agdanag. Ta, yurnungak dayta a motor. Itapay lang, nalausan ti panagyaman ko ken Carlos. Agyaman na kiti pan nakaawat nga ipapaay mo. Masapol ko ngamin unay ti motor. Usarek nga deliver. Isupay mo tayo ba't gadak para iti allowance ko. Wen ka di. Awan parikot iti dayta. Kunak lang nga rudon, Cherry. Basta para ken ka, go! Aldawen nga awan na awat ko at text kan chat manipod ka ni Jerry. Hanggang maapay nga ta. Awagak ti messenger na hanggang jakmat maawagan. Saan nga reply ka dagiti chat kan text ko? Kanayon mo't anak ka offline. Damagag kumakiniglay sa hanggang sanan. Amangan numakadlaw tupay kit diti anak ko. Ay, urayik latan nga agchat. Amangan numakumikum laang iti pagadalan. Wano, kadagiti part-time job na. Hello, babe! Apay ngay talang, asong batam tiawag ko. Di mo mo trip-replyan dagiti text kan chat ko ken ka. Apay, adda ka di parikot? Kwamin, Luz. Ibagam tapno jak agpugpug to. Amom ka di madandanagan ak unay ken ka. Kunaklakit din noan niya tinapasamak mo. Luz. Apay, ada ka di parikot. Ibagam, bareng makatulong ak. Kwamin, jay, kwa. Anya dayta. Ibagam Ita ka di pay nga agbain ka. Oh, come on, ibagamon, babe. Nakasagana ak adumngeg. Pakawanan na ko, ma. Ha? Ni, pakawanan ka iti, anya, Jerry? Pakawanan na. Saan lang si kati girlfriend ko? Anya? Ada pa yung girlfriend ko dito Pilipinas. Kat jak makadiskarte amang sungbat ka raw iti awag mo. Gapot agkadwa kami iti sumagmamanungal daw. Anya? Hanggang di kagdanag. Tas saan ka matasinaan? Ituloy talat ta ti relasyon ta. Ngamin, ipatpatig kalat ta. Dua kayo nga ipatpatig ko. Dua kayo nga ay ayatag, Luz. Anya nga iti ko na ti anak tabakay. Makaawit ka di matlaang ito ng graduation ni Glyza. Ay na, saan ka nupay anak kapakada iti amo na lakay? Ay sus, sayang matalo di na matindaran ti graduation ti anak ta. Bareng luadan to ka numayra na seminar ti amo na. Tapno makabakasyon mat iti uray duwalaang alawas. Kasta ti kunara. Wan lakay. Ay ket sapay ko mangarod at kasta bakay.
Wala ako malakay. Sapay ko mata makabakasyon matlaang. Oray ag sublinto matla dagos. Kalpasan ti graduation ni Glyza. Kaya na, kasla ka ano lang dahil di pagsinsinublatan ta nga awiran ni Glyza. Ita, balasangan. Aggraduar pa yan iti kolehyo ko na maalakay. Wan garod ba kay? Ay na, talaga nagbiit ti panawan. Nagsakit, Jerry. Nagsakit, tinaramit mo kanya. Sorry, Luz. Sorry talaga. Inanano sakti sakit. Uray amok nga dan sa bali ang girlfriend mo. Pinaupawitan ka lata. Tinultulungan ka aging gaanadanon ti graduation mo. Siyak, tinaggasgasto si ti amin. Manipod selebrasyon, kas gift kan graduation cake, siyak amin. Gaputain ka rin nga ikan na kiti oras. Kalpasan ti graduation mo. Inka rin magsarita ta. Gamawan mo't na uray ko, gaputa mas inununam mo ti girlfriend mo. Apay, Jerry. Apay, pinangnamnaman nak. Gapu ka dito ubing da dya, Gemma, ngam iti siyak. Gapu ka dito maitid na tinainlasagan aragsak adyak maipaaiken ka. Kasta ka dilaang kalakati manglipat kanyak. Jerry! Luz, sorry. Sapay ko mata mapakawanak. Ikarik. Manipo dita. Ikarigatan kan ngit kaniti oras. Promise. Apama na makasubli ka ijahong ko. Kanayo nagtun ti umawag. Ag-text kan ag-chat kan ka. Sorry ka din, babe. Sorry. Adagayam message request ko. Ay, kitahag man. Gemma Sarmiento man. The girlfriend ni Jerry dito basaag man ting message na. Ang Jack i-accept. Hello, Auntie Luz. Pangaasim, taliklikamon tinobyo. Putdem kuman ti anyaman a relasyon nyo. Ngamin, saan na ka nga ay ayatan ni Jerry? Usaran nakalaeng